Jewe nitwa Nyandorimana Janine, ndi umuganga kuri Centre de Santé y'Irundo. Twabonye ibintu bikomeye mu Minembwe, twahuye n'intambara ikomeye ya FARDC izana abanyamahanga bazarendo abarundi n'andi moko tutabashe gutahura. Twe ibitaro byacu by'Irundo byari ibitaro byacu nyine by'abaturage biciriritse, ariko bama baza barabisambura. Urareba amabombe amwe bariko aho bayatera agatibuka muri maternité. Aha niho twabashaga hadufashaga twashira materiere umwana twamara kumubyaza tukamushira tukamwambika, ariko urareba ibintu zahabaye bageraho bakubita plafond nayo barayitibura kubera amabombe bari kubatera. Imyango barayikundura, urareba amadirisha biyo barabimenaguye. Urareba ko twafataga ibikarito abari bo dushanyura tukagira ngo bibe nk'ibidufasha. Twari tuzi ko leta ni umuvyeyi, leta niyo yo tuvuganiye, ariko leta niyo yadutereranye, niyo yabaye umwanzi wacu, niyo yaduhungabanyije, iratwirukana turagenda ku buryo twaburagaho twakiriraga umuvyeyi. Bamwe bakagenda bashika mu nzira bakavyarira mu nzira. Urareba ibikoresho byose byabaga hangaha nta na kimwe kihasigaye, mbese na document twandikaga nta na kimwe, byose barabijanye. Aya ngaya na masora twagiraga hejuru yadufashaga mu cyumba ca frigo mwo dushira amavax, zose barabiharibishije kubera amabombe bateye arangiriza. Urareba ivyuma twagiye tubikuraho turabirunda tubishira hasi, byarangiritse ibintu ntaco byoba bikimaze. Nitwa Muturutsa Rusungu. Reka mbasuze cyane, nizere ko mumeze neza. Mwe mukurikira The Quick Times News, kanizere ko ibintu ari amahoro cyane. Iyi video rero ni video tugiye kuganiraho muri rusange, ariko ni video igaruka ndetse nkuru ngiye kuba nkugezaho ku ngaruka z'imirwano n'ibisasu bikomeje kuvugwa mu bice by'imisozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amashusho turi kugenda tureba ndiye no kuvugiramo nyine kugira ngo turebere hamwe ingaruka zose z'intambara yafashwe hagati ya tariki ya 22 na 27 Nyakanga 2026, agaragaza ibyangiritse mu bice bya Minembwe na Irundo, hari ibikorwa remezo by'abaturage byangijwe biri mu kigo nderabuzima ndetse n'urusengero. Abaturage bavuga ko imirwano yabasigiye ibibazo bikomeye, mwagiye mubyumva, birimo kubura aho baba, ibiribwa, imyambaro ndetse n'ubufasha bw'ubuvuzi. Ngira ngo mwabyumvishe kuko bavugaga ikinyarwanda neza cyane. Ariko ikibazo gikomeye ni iki cyabaye muri aka gace, kandi ni bande bavugwa mu mirwano. Minembwe iherereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ku butumburuke bugera kuri metero 2500. Ni agace gafite imiterere y'imisozi miremire, kandi kugerayo si ibintu byoroshye. Mu myaka ishize aka karere kamaze igihe karangwa n'umutekano muke ndetse n'imirwano hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Ibi byatumye abaturage bahura n'ibibazo by'umutekano, kwimuka ndetse no kubona serivisi zibanze bigoye. Mu mashusho yafashwe rero, mu mashusho turi kugenda tureba hagati ya tariki 22 kugeza kuri 27 Nyakanga, hagaragaramo ibimenyetso by'ingaruka z'imirwano iherereye ndetse iheruka no kubera muri kariya gace. By'umwihariko amashusho yerekana ikigo nderabuzima cyangiritse ndetse n'urusengero rwa Methodiste rwa Irundo. Kimwe mu bintu biteye impungenge bigaragara muri aya mashusho ni ikigo nderabuzima cyari gifite akamaro gakomeye ku baturage. Ikigo cyagiraga abarwayi, kigatanga ubuvuzi bw'ibanze ndetse kikanafasha abagore batwite mu gihe cyo kubyara. Ariko abaturage bavuga ko ubu iki kigo
kitagishobora gukora nk'uko byari bisanzwe. Abaturage bavuga ko abagore batwite basigaye bahura n'akaga gakomeye kubera ko batagishobora kubona ubufasha bw'abaganga. Bamwe ngo basigaye babyarira mu ngo cyangwa ahandi hantu hadafite ibikoresho n'abaganga babafasha, hari n'ababyara mu bihuru kuko baba bagiye kwihisha. Ibi birushaho kuba ikibazo mu gace ka Minembwe, aho serivisi z'ubuvuzi zisanzwe zidahagije kandi aho kugera ku bitaro cyangwa ku bindi bigo nderabuzima bishobora kuba urugendo rutoroshye. Abaturage bavuga ko ibyangiritse kuri iki kigo nderabuzima ari igihombo gikomeye ku buzima bw'abaturage. Ikindi kigo cyangiritse n'urusengero rwa Methodist Libre rwa Irundu. Amashusho agaragaza ibyangiritse bikomeye kuri uru rusengero, ariko ku baturage iki ntabwo cyari ahantu ho gusengera gusa. Ku rusengero bakoreshwaga nk'ahantu abaturage bahurira bakaganira ku bibazo byabo, ndetse bamwe bakahabona ubuhungiro n'ubufasha mu gihe bikomeye. Ibi bikorwa remezo nk'ibi byangiritse, mu gihe byangiritse n'ubundi ingaruka zigera kure y'inyubako ubwayo, zigera ku buzima bw'abaturage, ku mibereho yabo, ndetse no ku bushobozi bw'umuryango bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano. Ngira ngo na pasiteri twagiye tumwumva nawe ijambo rye yarivuze, singomba kuribasobanura ni mu Kinyarwanda, mwabyumvise. Amashusho kandi yumvikanisha anagaragaza ubuhamya bw'abaturage bavuga ku buzima bugoye barimo. Mwabonye umuganga, hari byinshi yavuze n'ibitaboroheye muri rusange, avuga ko ubuzima bukigoye. Hari pasiteri wa Methodiste n'ubundi rusengero basenye nawe mwamubonye. Bamwe bavuga ko rero bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa, imyambaro, ndetse n'aho kuba. Ubwo n'abandi baturage bagiye batandukanye. Hari amazu bivugwa ko yashenywe mu gihe cy'ibisasu n'imirwano. Ibyo byatumye imiryango imwe n'imwe iva mu ngo zayo. Abandi basigaye baba mu buhungiro bw'agateganyo, mu gihe bamwe baba hanze bategereje ko umutekano wongera kuba mwiza. Iki kibazo kandi kigira ingaruka ku bana, ku bagore, ndetse no ku bageze mu zabukuru, kuko abo bantu aribo bakunze kugira ibibazo byinshi iyo abaturage bahunze imirwano. Iyo umuryango wavuye mu rugo, ikibazo ntikiba gusa aho kurara, hakurikiraho ikibazo cy'ibiribwa, amazi, ubuvuzi, imyambaro, ndetse n'umutekano. Ku bijyanye n'uwaba yarateye ibisasu rero byangije ibyo bikorwa remezo, ubuhamya bw'abaturage bwashyizwe ahagaragara, bavuga ko byaba byaraturutse ku bitero bya drones n'indege zakoreshwaga mu mirwano, ndetse no mu bikorwa bya gisirikare bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. Ubwo ni FARDC. Twagiye tubona amatangazo menshi ya AFCM 23 avuga ko FARDC, ndetse n'icyo gihe gusa na n'ubu turacyabona ko ndakeka n'ejo bundi hari itangazo hano twabagejeho kuri The Quick Times News. Mpamvu nkubwira ngo ugomba gukurikira The Quick Times News kugira ngo amakuru yose uyabonere ku gihe. Twabagejeho amatangazo ya AFCM 23 avuga ko ingabo za Kinshasa n'ubundi zigikomeje ibikorwa byo gutera ibisasu mu baturage. Mbona ko rero bitoroshye. FARDC, ingabo za leta ya Kongo, nizo n'ubundi zishinjwa n'abafatanyabikorwa bazo, ariko hano ni ngombwa kugira amakenga, amakuru ku nkomoko y'ibisasu, ku buryo byatewe, ndetse no ku buryo ibikorwa remezo byangiritse ntarashyirwa ahagaragara ku buryo bwigenga kandi bwuzuye. Niyo mpamvu ibyo abaturage bavuga bigomba gutandukanywa n'amakuru yamaze kwemezwa n'iperereza ryigenga. Icyemezwa n'amashusho, icyemezwa muri aya mashusho n'ubundi ni uko hari ibikorwa remezo byangiritse, ndetse n'abaturage bavuga ko imirwano yabagizeho ingaruka zikomeye. Ikibazo cy'umutekano kigarukira gusa muri Minembwe kuko na Irundu,
ko ku itariki ya 24 Kanama Colonel Fidel Rugabo uvugira igisirikare cya Twirwanaho yatangaje ko hari imirwano mishya yabereye muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Yavuze ko imirwano yabereye mu bice birimo Gipupu, Kiseke, Kabara, Muramvya, Kanogo, Rubarati, Marimba ndetse na Ruhuha. Colonel Rugabo yavuze ko ingabo za Twirwanaho zitashoboraga kurebera abaturage bicwa cyangwa bagaterwa. Yanasobanuye ko nk'uko abivuga intego ya Twirwanaho atari ugufata uturere cyangwa kwigarurira Uvira, ahubwo yavuze ko intego ari ukurinda abaturage no gufasha ko abaturage bashobora kugenda hagati y'utundi duce twa Bijombo. Cyakora aya ni amagambo y'umuvugizi wa Twirwanaho, bityo akaba agomba gutandukanywa n'amakuru yigenga yemeza ibibera muri rugamba. Ikindi kibazo gikomeye ni cy'ubutabazi. Mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, imirwano n'umutekano muke bituma abaturage badashobora kugenda bisanzuye. Abashinzwe gutanga ubutabazi nabo bahura n'imbogamizi mu kugeza ibiribwa, imiti n'ibindi bikoresho ku baturage babikeneye. Iyo imihanda idakoreshwa neza cyangwa hakaba imirwano mu bice bitandukanye, ibikorwa by'ubutabazi biradindira cyane. Ibi bituma abaturage bamaze kwimurwa n'imirwano barushaho kugira ubuzima bugoye, kandi ikibazo cy'ubutabazi gishobora gukomeza kwiyongera mu gihe imirwano idahagaze. Icyo aya mashusho agaragaza cyane ni uko imirwano itagira ingaruka ku barwanyi gusa, igira ingaruka ku baturage basanzwe. Ikigo nderabuzima kirangirika, urusengero rurangirika, amazu arangirika, abaturage bakabura aho kuba, abagore batwite bakabura ubufasha bw'ubuvuzi, abana bakabura ubuzima busanzwe, kandi imiryango igasigara ishakisha ibiribwa n'ahantu ho kuba. Ibi byose byerekana uburemere bw'ikibazo cy'umutekano mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Aya mashusho rero yafashwe hagati ya tariki 22 nk'uko nabikubwiye kugeza kuri 27 Nyakanga 2026, atanga ishusho y'ingaruka z'imirwano ku baturage bo muri Minembwe, Irundu ndetse no mu bindi bice by'imisozi miremire ya Fizi. Nubwo hakiri ikibazo kumenya neza inkomoko y'ibisasu n'uwabiteye, kigaragara nuko abaturage bo ibikorwa remezo byangiritse, kandi bavuga ko FARDC, ngabo za leta ya Kongo, arizo zabigizemo uruhare kandi zabirashe. Ubwo nukureba tukareba ko bizarangira. Ikindi nicyo naba nkubwiye, icyo nakubwa kurikira The Quick Times News, kandi ukandi subscribe wowe turayikanda. Wowe wayikanze turagushimiye cyane, like, share, comment, ubundi tujya tubana neza. Kangushimire cyane, komeza kugira ibihe byiza cyane. We found is beyond devastation. Schools, hospitals, and churches have been systematically destroyed by drone strikes and fighter jets. What you will see in this video is the reality on the ground. It speaks for itself. Here stood the Nyandorimana Janine, ndi umuganga kuri Centre de Santé y'Irundu. Twabonye ibintu bikomeye mu Minembwe, twahuye n'intambara ikomeye ya FARDC izana abanyamahanga, Bazarendo, Abarundi n'andi moko tutabashe gutahura. Twe ibitaro byacu by'Irundu byari ibitaro byacu nyine by'abaturage biciriritse, ariko bama baza barabisambura. Urareba amabombe amwe bari aho bayatera agatibuka muri maternité. Aha niho twabashaga hadufashaga twashira materiere, umwana twamara kumubyaza tukamushira tukamwambika. Ariko urareba ibintu zahabaye, bageraho bakubita plafo nayo barayitibura kubera amabombe bari kubatera. Imyango barayikundura, urareba amadirisha biyo barabimenaguye. Urareba ko twafataga ibikarito abari bo dushanyura tukagira ngo bibe nk'ibidufasha. Twari tuzi ko leta ni umubyeyi, leta niyo yotuvuganiye, ariko leta niyo yadutereranye, niyo yabaye umwanzi wacu, niyo yaduhungabanyije, iratwirukana turagenda ku buryo twaburaga aho twakiriraga umubyeyi.
bamwe bakagenda bashika mu nzira bakabyarira mu nzira. Urareba ibikoresho byose byabaga ahangaha nta na kimwe kihasigaye, mbese na dokima twandikagaho nta na kimwe, byose barabijanye. Aya ngaya ni amasora twagiraga hejuru yadufashaga mu cyumba cya firigo umwe dushira amavakisi, zose barabiharibishije kubera amabombe bateye arangiriza. Urareba ibyuma twagiye tubikuraho turabirunda tubishyira hasi, byarangiritse, ibi ntacyo byoba bikimaze. This is the Ilundu Elementary and High School, one of the largest in the area. It served not only the children of Ilundu, but also those from Bidegu, Kalingi, Gitavu, and many other villages. Bombed repeatedly throughout 2025 and 2026, it is now reduced to rubble. Hundreds of children have nowhere left to learn. This was just a school for kids who are trying to learn. Kids are not a threat. There were no military bases here, but yeah. The entire community. It was bombed multiple times by drones and fighters' jets. In this video, the lead pastor recounts what he experienced.